Za organizaciju Žive biblioteki bila zadlužena neformalna grupa mladih u ramikoh programi Lokomotiva, kotru potrimuje Uprava za sport i mladih Horodu Novi Sad. Živa biblioteka funkcioniše skroz isto jak i obična biblioteka, osoba pridze i vinje sebe člensku karticu. I vecka vybere ktoru knjižku se prečitac i volonter vecka to tu knjižku prinješe u čitaocu i vecka to ti dva osobi še upušća do dijalogu i bešeduju o dajakej temi. Naščivitelje mohli zakupiti jednu z šternac knjižkog osoboh i bešedovac 30 minuti zoznju. Ponuknuti interesantni naslovi: ateistkinja, osoba kotra robi z ljudmi z Downovim sindromom, osoba z invaliditetom, Horvat z Vojvodini, HIV pozitivna osoba, vegan, buvši narkoman, gej, romkinja, Rusnak. Sama nazva Rusnak, abo Rusin po serbski, tako ľudzoch caha na Rusoch, ta dom ľudze nie upoznati, že kto u stvari Rusnaci. Takže ja dneška večer porihtani davať odviti na bulojaki pitanja. Međutim, ja bym som še najbardziej fokusoval na dejaki interesantnosti, že napríklad naš jazik na ist jeden slavijanski esperanto, že možeme rozumieť so Slovakami, Poljakami i tak dalje. Živa biblioteka organizovana s temu vojz do cudzih cipeloh, žadajuci ukazac i rozumi zinčake. Poči slučašnjikoh i veljkej zainteresovanosti naščiviteljoh mož povez že podija bula uspišna.